Hari inkuru imaze amasaha make iri gusakara ku mbuga nkoranyambaga. Iyi nkuru ikaba ivuga iti umukobwa wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, uyu akaba yitwa Ivanka Trump, yari yaragizwe igipimo mu mugambi wo kumuhitana wateguwe n'umunya-Iraq uvugwaho kuba afitanye isano n'umutwe w'iterabwoba wa Iran uzwi nka IRGC. Uyu mutwe ni umutwe w'iterabwoba udasanzwe cyane ko ari umutwe mpuzamahanga. Uyu mutwe akaba ari uw'abanya-Iran cyane ko ufite urwego rw'ubutasi ruri hejuru cyane. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaje kuba amera nk'ugwa muri koma ubwo yaje kubona iyi nkuru y'akasamutwe bivuga yuko rwose umwana we ari guhigwa bukware kugira ngo abe yakwamburwa ubuzima. Kenshi na kenshi iyo ushaka gufata umunyapolitike hari igihe biba ngombwa ko ufata ubuzima bw'umwana we cyangwa se ukaba wakwangiza ubuzima bw'abafamiliye cyangwa se abafite icyo bapfana nawe. Biri no mu bintu bishobora gutuma n'ubundi intege nke ze zigaragara, akaba yanacika intege ku rugamba, nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabikoze mu gitero zagabye kuri Iran mu ntangiriro z'iyi ntambara izihuza na Iran, hanyuma bikarangira bahitanye umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Biri no mu bintu byanateje umurindi n'ubundi imirwano idasanzwe, aho abasirikare ba Iran barwanye ntacyo barengera kubera yuko bari babizi neza ko umuyobozi wabo atagihumeka umwuka w'abazima. Igihugu cya Iran gikora ibishoboka byose kugira ngo cyihorere kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Gusa magingo aya ngaya bamwe mu basirikare bakomeye cyane muri Iran bakomeje gukora ubutasi ku bihugu birimo Amerika ndetse na Israel, by'umwihariko bareba bamwe mu bayobozi bakomeye cyane muri ibyo bihugu, cyane bakaba banibasira n'imiryango yabo mu rwego rwo kugira ngo bahorere n'abayobozi babo mu nzego nkuru z'igihugu cya Iran. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikunze kwirata ko ari igihugu cya mbere cy'ubudahangarwa ku isi, yaba mu buryo bw'ubutasi, ibitwaro bya kirimbuzi, igisirikare ndetse n'ibindi. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo aricyo gihugu cy'igihanganye gusa, kuko iyi ntebe y'ubuhanganye iri ibihugu nk'Ubushinwa, Uburusiya ndetse n'ibindi bitandukanye bikunze kuba ari ibihugu rwose bigaragara neza ku ruhando mpuzamahanga ndetse no mu miryango mpuzamahanga. Ni ibihugu bikunze kuba bivuga ijambo rikumvikana. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu. Uyu munsi ntato yasoreje. Nimba uri mushyashya hano wisanze Leta y'Ifa Rwanda, komeza ubane natwe umunsi ku wundi, tukomeze dukurikire amakuru myizewe kandi agezweho. Ciao ciao.